Nuvuga ngo isasu rigiye gusohoka riragusha ntabwo rinyura iruhande. Urumva icyo nshaka kuvuga? Mu mutima wa Afurika yo hagati hari igihugu cyubatse buhoro buhoro kivuye mu bihe bikomeye ariko kigaragaza imbaraga n'icyerekezo bitangaje, u Rwanda. Mu nkingi z'ingenzi zatumye uru rugendo rushoboka harimo n'igisirikare cyarwo, Rwanda Defense Force RDF, kizwiho ubunyamwuga, discipline ndetse n'imyitozo ikarishye. Gusa nanone nkubwira ko nimba ubwa mbere urisanze kuri umurongo mugari byegeno mu Rwanda, cyo usabwa nukana subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gusobanukirwa n'ibyegeranyo mba ndanguteguriye. Yewe mugiye kubana ndi Topa. Ikaze. Ku banyeshuri biga muri level 4 ndetse na level 5, ndavuga kuri ba bantu batakoze stage cyangwa se bayikoze ntibabona aho basinyisha. Muri Skyles Rwanda Limited turabafasha. Ku bindi bisobanuro watwandikira cyangwa duhamagara kuri 07832285020. Location yacu tubarizwa mu karere ka Muhanga, aho ziri ku kigo cy'urubyiruko cyangwa hazwi nka Maison de Jeunes, hafi y'akarere ka Muhanga neza. Muri Skyles Rwanda Limited tugufasha gukabya inzozi zawe. Hagere maze tugufashe mu byo wifuza byose. Inkuru y'ingabo z'u Rwanda ntishobora kuvugwa itavuzwe amateka yazivuyemo. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994, igihugu cyari cyarasenyutse mu nzego nyinshi harimo n'umutekano. Icyo gihe umutwe wa Rwanda Patriotic Army RPA niwo uhagaritse Jenoside maze uza kuvamo igisirikare cy'igihugu kizwi cyane uyu munsi nka RDF. Mu myaka yakurikiyeho RDF yubatse izina rishingiye ku bintu bitatu by'ingenzi: imyitozo ikomeye, imiyoborere ihamye n'ubunyamwuga budasanzwe. Imyitozo y'ingabo z'u Rwanda ifatwa nk'imwe mu ikomeye muri Afurika. Abasirikare batozwa kwihanganira ibihe bikomeye kandi bufite intego ndetse no gukorera hamwe nk'itsinda. Ntibishingira gusa ku mbaraga z'umubiri, ahubwo no ku mitekerereze, gufata ibyemezo byihuse no gukemura ibibazo mu buryo bw'ubwenge. Mu bijyanye n'imbaraga, RDF si igisirikare kinini cyane ugereranyije n'ibindi bihugu bikomeye, ariko gifite ingabo nkeya ariko ziteguye neza, zifite discipline n'ubushobozi bwo koherezwa ariho hose ku isi mu gihe gito. Ibi bituma kigira agaciro kanini mu bikorwa byayo byo kubungabunga amahoro. Ku bijyanye n'ikoranabuhanga, u Rwanda ntirwasigaye inyuma, ahubwo rukomeje gutera indi ntambwe ikomeye cyane. RDF ukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho mu itumanaho, kugenzura ibikorwa surveillance no mu bikorwa byo mu kirere. Hari kandi n'ishoramari mu bikoresho bitagira abapiloti bizwi nka drone, cyane cyane mu rwego rwo gukurikirana umutekano no gufasha mu bikorwa by'ubutabazi. Ikindi gituma RDF ze ku mwanya w'imbere mu bisirikare bikomeye muri Afurika nuko kigira uruhare mu kubungabunga amahoro mu mahanga. U Rwanda ni kimwe mu bihugu bya mbere ku isi byohereza ingabo mu butumwa bw'amahoro UN Peacekeeping. Ingabo zarwo zagiye zikorera mu bihugu byinshi birimo Sudani y'Epfo, Darfur muri Sudani ndetse na Central African Republic CAR. Aho hose ingabo z'u Rwanda zagiye zigaragaza ubunyamwuga, zirinda abasivili kandi zigafasha kugarura amahoro aho yabuze muri iyo ntambara. Urugero rugaragara ni muri Central African Republic CAR, aho ingabo z'u Rwanda zagiye zifasha guhosha imitwe yitwaje intwaro no kurinda ubutegetsi buriho. Mu bihe bikomeye, RDF yagaragaje ubushobozi bwo gukora ibikorwa byihuse, kurinda abaturage no gusubiza inyuma ibitero by'imitwe yitwaje intwaro. Muri Mozambique 2021, u Rwanda rwohereje ingabo mu ntara ya Cabo Delgado, aho hari ikibazo cy'umutekano cyari cyamaze gufata indi ntera. Mu gihe gito izo ngabo zafashije kugarura uduce twinshi twari twarafashwe n'iyo mitwe yitwaje intwaro. Ibintu byashimiwe cyane ku rwego mpuzamahanga. Ibi byose ntibyashobokaga hatariho imiyoborere ihamye. RDF ifite uburyo bwo kwibona ingabo bushingiye ku nshingano, kubazwa ibyo umuntu akora accountability no gukorera ku ntego imwe y'igihugu. Nubwo igisirikare ari urwego rw'umutekano, RDF igira uruhare mu bikorwa by'iterambere by'igihugu. Hari ibikorwa byo kubaka imihanda, gufasha abaturage mu bihe by'ibiza ndetse n'uruhare mu bikorwa by'ubuvuzi binyuze mu bitaro bya gisirikare. Iyo urebye byose ubona ko igisirikare cy'u Rwanda atari gusa igikoresho cy'intambara, ahubwo ari inkingi ikomeye y'umutekano, iterambere n'ishema ry'igihugu. Mu gusoza, RDF ni urugero rw'igisirikare gishobora guhindura icyerekezo cyiza cyo kurinda igihugu no gufasha isi muri rusange. Ni inkuru y'ubunyamwuga, kwigira no gukorera ku ntego. Inkuru ikomeje kwiyongera ku munsi ku wundi. Gusa nanone nimba ubwa mbere wese nzi kuri umurongo mugari byegeno mu Rwanda, gisabwa ni ukana subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gusobanukirwa n'ibyegeranyo mba naguteguriye. Ngiye mwumvaga ndi Topa. Naho ubutaha. Ku banyeshuri biga muri level 4 ndetse na level 5, ndavuga kuri ba bantu batakoze stage cyangwa se bayikoze ntibabona aho basinyisha.
muri Skyles Rwanda Limited turabafasha. Ku bindi bisobanuro watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0783285020. Location yacu tubarizwa mu karere ka Muhanga, aho ziri ku kigo cy'urubyiruko cyangwa hazwi nka Maison de Jeunes, hafi y'akarere ka Muhanga neza. Muri Skyles Rwanda Limited tugufasha gukabya inzozi zawe. Hagire maze tugufashe mu byo wifuza byose.